Kusa, ñañaykuna, turaykuna, kunanqa kasianchis 30 del tiempo ordinario, hinayataq riki a los 26 días del mes de octubre del 2025. Chihina kaqtinqa sumaqtaya mañaykusunchis Dios taytanchismanta, qallarinanchispaq programanchis, chaypaqa llapanchis Diosmanta presenciam churaykusunchis, chay nisunchis llapanchis. Qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo, sutimpi hinata kachun Jesús. Yayku hanan pachakunapi kaq sutiki yupaychasqa kachun. Hapaqkayniki noqaykuman hamuchun. Munayniki ruwasqa kachun. Imayna hanaq pachapi hinallataq kay pachapipas. Onchawniykuta t'antaykuta kunanquwayku. Huchaykutari pampachawayku. Imina nuqaykupas nuqaykuman huchaykunata pampachaykuyna. Amataq kachariwaykuchu wataqay murmunaykupa. Yaliraq tukuy mana allinmanta q'ispichiwayku hinataq kachun Jesús. Muchaykusqayki María, Dios gracia untasqan kanki. Apunchis Dios meqan warmikunamanta qullananmi kanki. Wiksaykimanta paqarimun Jesús oykiri qullanantaqmi. A Santa María Virgen Dios pa maman nuqayku huchispakunapaq mañapuwayku kunan wayuniyku pachapipas hinataq kachun Jesús. Gloria kachun yayapaq churipaq Espíritu Santo paqpas. Imina ñawpaq karqa hinallataq kunanpis wiñaypaq mana puchkayniyuq pachakamapis hinataq kachun Jesús. Kusa turaykuna ñañaykuna chay hinayariki maymunayta noqanchispas Dios tapas riki mañayrukunchis siempre ñawpaqtaqa taytanchismantapuni mañaykunanchis kanqa. Kay hina kaqtinqa turaykuna ñañaykuna allin hamukuyta qumuykichis noqapas riki kay programanchis catequistakunaq rimayni kunan p'unchawqa kasianchis riki Domingo Día del Señor ari riki kaypi ñan kasian ñañanchiskuna maymantachi paykunas visitaramanchis ichaqa riki aswanpas riki ñañay maymantan visitaramankiku iman sutiki sumaq graciayki willawayku mayku parroquiamantan kanki imapin llank'apakunki iglesianchis uhupi. Bien, hermana Rosemary, ñañay Rosemary, alillanchu minallan nuqapas chayaramunin kay escuelanchista hinaspa llapallan llaqtamasinchikkunata ñapaykusaq nuqakani Decanatura Quispicanchi, Comunidad Cristiana Asca, Nescamanta, Llapalaquichisuancan con Aquispa, Hatuña Paico y Toreco Ñañaicona, Ginanten, Suyo Puyerem Shavanque, Chisanten, Lachtape, Vierem Shavanquico, Zapanca, que hay Ginanten, pero son para no cansar, con Aquispa. Hatuña Paico y Dios Taitanchis, Saminchasun que Llapalaquichista. Raimonda Vargas, Wilca, catequista. Desde la comunidad cristiana Ascapampa. Kusa ñañay allin hamukuykachun programanchisman. Kilarup kashllantaq ñañachanchis riki maymans achaytaraq sumaqta riki paypis acharakamusqa hinashpa riki kay programanchisman chiyaykamanchis ñañay allin hamukuykachun Diosninchispa simimpi napakuyki sutinpi hinaqa iman sutiki maymantan kanki imatan riki iglesianchispi yanapakuyta yachanki. Allimi ñañachay Rosemary noqapas hamushani noqaq sutimi Luzmila Quispi Cuchurumi noqapas kani chay escuela catequés ruralpe el equipo de escuela catequés rural. Kusa ñañay riki allimpuni ñañachallay chayna ñañanchiskuna chiyaramunku kunanqa aswanpas riki kay napaykuninchis kachun llapallan catequista masinchikkunapaq hinallataq riki iñiq masinchikkunapaq ari napaykuyninchis kachun primer lugar riki Diosninchikpa sutinpi napaykunchis Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia hinallataq Monseñor Lizardo Estrada chaymantapas riki napaykullanchistaq llapallan yayanchiskunata sapanka llaqtakunapi decanaturakunapi kasian napaykuni riki decanatura de Anta Acomayo hinallataq kasllantaq decanatura Sagrario San Jerónimo San Antonio ima decanaturataqa ñañay napayrukwa Decanatura Quispicanchi Acomayo chaymanta ñañay Luzmila napaykusunchis decanaturanchikkunata Decanatura Paucartambo, Quebrada Honda, paykunata ñaparikusunchis. Hinallataq napaykullanchistaq riki decanatura de Urubamba, decanatura de Calca, riki qankunaspaq sumaq
punchaw kachun chaymantapas riki napaykullasunta kay wayraman wasi rimana radio kunaq chawpinta lluqsiyusyanchis paykuntapas napaykunchis ya radio La Salle de Urubamba, radio Quialiente de Quiquijana, radio Ausangate de Ucongate Tinque, radio municipal de Paucartambo, radio Illari Quebrada Honda, radio San Cristóbal de Chinchero, radio Vida Huasi, radio Poder Huayna de Cauri, radio La Merced Señor de Huanca, San Salvador, radio municipal de Ampares, radio municipal de Colquepata, radio municipal de Casca, radio municipal de Sangarará, radio municipal de Huancarani, radio Limón de Coazapuno, radio La Soberana de Calca, radio Virgen del Carmen de la parroquia Paucará, Huancavelica, Jinayata Riki Napa Kunsriki. Uyarimoqninchista kay Facebook chawpinta kay redes sociales chawpinta riki sumaqta nuqanchisqa k'uchunmanta k'uchunkama chiyarisyanchis maymunayta kay programanchis katikistakuna rimayni arikunanqa riki warmi katikistakuna rimaymsaqku riki Diosninchispa siminta q'ipiyukuspa nuqaykuqa chiyamuyku ñañanchis Raimundapas q'asqamantaraq riki sumaq pallaylliqllanta q'ipirukuspa riki Santa Diosninchispa siminta riki q'ipiyakamusqa hinallataq ñañanchis Luzmilapas paypas sumaqta riki kallpanchaywasunchis kay sumaq p'unchawpi Diosninchispa p'unchawninpi domingo día del Señor kay programapas ka añanchakullanchistaq riki a internet impecable paypa q'imirinninman sumaqta lluqsirimusyanchis chayhina kaqtinqa ñañay Luzmila, ñañay Raimunda riki ñataq kunanqa kasiyanchis 26 de octubre ñan riki killa tukurakapsyan ña imallan ruwasqayki hayk'allan ruwasqayki ñacharik haqay q'asqa llaqtanchispiqa riki habas tarpuytapas papa tarpuytapas riki wakirachankish icha manaraqchu Ari ñañay Rosemary kay q'asqa llaqtaypi nuqaykupas yastaña abastaqa tukuruykuña tarpuyta chaymanta riki kunanqa yastaña riki papa tarpunaykupaq ña hapuyushaykunchik chaypi ya sumaqchis papapas kan mana ya aqna imaychi hapunkis ñañay hapuykuqa nata kanaykuya q'urpata ch'ampakunata ch'ampakunata kanayku entonces chaypi sumaq papa kan paqtata qasarunman ñañay mana chayta hapunayki ña calculaykuña chaypiqa riki imi temporadapas yachayku q'asqapiqa imatacha nan temporada chayan riki para el tiempo casa el tiempo ya calculaykuña cosa ñañanchis Raimundaqa riki allinta riki hectariastaraq riki llank'an ki habasta riki sumaq altakunata ari uqkutin quyamarami solterto wayk'urakaminki nish ichachis quyamasun ñañay Luzmila chayqa riki escuela catequesis mijisunman riki solterota llapan catequistakuna riki hinachi chamanachi ñañay Luzmila ñataq riki killan tukurakamushan hinashpa hamusha ima fiestan hamushanman Allimpuni ñañay hinayariki ñañanchis aparamam hawachaq allin akamariki katikestanskunapas mijurunmanchis illatapas riki ari cocinarati kanchaq wayk'uruwaq riki sumaqta ariki allinta rocoto riñanichayaqta machapeps wayk'usumanchis llapamanta habaschapas haykun riki chayqa riki imapipas wayk'usuman riki allin ariki ñañachaykuna turachaykuna riki campo llaqtapiqa kunanqa riki wakinpiqa papa hallmayman haykupshanchis ña papapas lluqsiramushan riki ari mawaykuna riki llapan mawaykuna mawayqas tikamaña rinqa ñañay ari ojalá chariki nuqanchis aparamasunman riki que escuelanchis riki sumaq musuq papachata riki antojayrukushan amanchimanta rimasunchis asamus Diospamanta rimasunchis porque catequistanchikunapas ari hina kaqtinqa ari ña próxima kamushan imataq nisuma ima fiestan hamushanman ñañay Raimunda o Luzmila ima fiestan hamushanman todos los santos todos los santos ari kawsaqkuna fiestayki chiyamushan fiestanchis riki y chaymantari imapan chiyamushan ñañay Luzmila allimi ñañay chayamushan riki Día de los Muertos wañuqkunaq p'unchawni Día de los ñañay Luzmila rinkichu panteonta manachu risunchis chariki yanalliqllachata ñataq q'ipirakamusaykichaq rinki punchariki allim kusa nuqapas chayna watukuq risaqpuni almaykunaman hinachi chamanachu ñañay Chinapuni ñañay Rosemary siempre panteontaqa rinchispuni imamama rinchis panteontaqa
llapan almanchikkunata misata riki ruwachimasish chaypika seguro Ari, sapan, misata, pero chay pallaqta. catequista kanchik ima truamnanskank ñañay Raimonda. Catequista kamnanchikkanchik siempre parroconchista yanapaspapunea Responso truamankichik manach. Ari ruamsaqmi Ari responsotapis chaypaqa ari ruamsaqmi. preparakunanskanqa iche informarikunanskanga rik parrokunanskunados tapuykunanskanqa yanapamsayk imin truasaq nish wakinqa kumonta rik latempe marik lokuena rik risaramun chaymi kuistanmi masta chita válido nish pero chita ñañay Raymond ruamshaq amchikun truamankichik. Manan latintaq nuqaqa yachanichu iminacha latin kapin. Ari, chayna kashan aman chikunata hasta rikim rimarisonch aswamps riki. Oh Dios yupaychana takitaya churerusonchis kaypiñan Dios yupaychana taki kaymi programa kichis. Catequistakuna remaining. Hasta el fin de los tiempos. Taquimo y hermana. Espíritu Santupa. Espíritu Santo Taitai, Yuyañeta Cancharimua, Socotata Kichariwa, Dios nitayo Pachanaiba, Dios nitayo Pachanaiba. Que se me machora y como Sokotata chuyanchaiku Chiso mase milakita Yapalama willanaipa Yapalama willanaipa Ven Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes, nuestra vida. Envía Señor tu Espíritu para que todas las cosas sean creadas y renueve la faz de la tierra. Jesús, María, María, Jesús, porque Jesús, ¿qué pasa? la Virgen María, También Espíritu Santo, para todos. para todo el pueblo cristiano. Dios nilay kawarichiway Kiñawita kichariway Dios tatale posariway Ayulaykamus pasyami Ayulaykamus pasyami Espíritu Santo Taitai Yapalanta yachachiwa Sokolaita lambuyachi Anchamuna kunyikiwa Anchamuna kunyikiwa Kausa yipiyana pawai Puri nipika kajawai Kata temete krawanki Sungkuta kausa nita Kausa yipiyana pawai Puri nipika kajawai Kata temete krawanki Sungkuta kausa nita Eso, eso, eso. Kawan no kawan, Yaspa wawa kawan no kawan. Yaspa wawa Que pacha hanak pacha, Yaspa yaspa que pacha hanak pacha. Yaspa yaspa Atuña pay cuñico, para la parroquia de Paucartambo. Colquepata, Huancarani, para la parroquia Chayabamba. Huancaro, para la parroquia San Salvador. Y como no saludar a mi madrecita Nieves Pineda, por Oruro Melgar Puro. Chayhina kahtenqa turaykuna ñañaykuna ñat kutramaykuña programanchis catequistakunaq remaining orqonta q'asanta wasapayamusyaykuña wasiki punkuman ama wisq'akuychik punkutaqa kichaywaykupuna ama hina kaychu allquchakunatapish hark'aywayku ñañaykuna turaykuna ñataq kunanqa parayqa
quilla manjinan haikuran pues ni shutari que para chakunapsri que chalchapegam shaña chachuyam shaña sumachchatari que aswan pasture kuna ñañay kuna kajina kaktenqa ñañay Raimonda ñañay Luzmila ñariki kunanqa kasianchis kay segunda parte de nuestro programa catequistakuna rimaynin kunanqa chiyamun ñañay kunturaykuna Dios ninchispa simin uyarinanchis imamantan kunan punchi domingo día del Señor rima payasianchis imatan niwasianchis evangelio imatan yachichuasun mamstrik chayta no kanchis kunan yacharusunchis chipajari min karikusunchis pita maita ñañanchis Raimunda Vargas paytariki min karikusunchis ñawinchaymasunchis ñañay Raimonda ima evangelio mantan kunan punchi ñawinchasunchis. Ñañay Rosemary kunan punchaymi ñawinchasunchis maquillaya toraykun ñañaykun uyarkamsanchikqa uyarimunkichis ya ninripish chuqquraq uyarimunkichis ya kay kunan unchaymi kashan San Lucaspaq ñawinchay kashan Hatun taqaynin hayka hatun taqaynimi kashan chunka pusaqniyuq huch'uy taqaynintaqmi kashan isqunmanta chunka tawaqkama ñawincharamusaq kaymi kashan farisiomanta contribución cobraqmantawan chanin runaman tukuspan huqkunata pisichaqkunamanmi kay riqch'anachi simitapas Jesus kanillarqantaq iskay runan Dios yupaychana wasiman wicharqan mañakuq huqninmi karqan fariseo huqnintaq contribución cobraq fariseon sayaykuspa kay hinata mañakurqan Diosniy graciastan quyki manan wakin runakuna hinachu kani suwakuq mana chanin wasanchaq manallataq kay contribución cobraq hinapaschu kani iskay kutitan semanapi ayunani tukuy ima tarisqaymanta Dios mutapas quyki nispa contribución cobraqtaq ichaqa karullapi sayaykuspa hanaq pachata qhawariytapas mana munarqanchu aswanmi llakikuymanta qhasqunta takakuspa mañakurqan Neykichismi kay contribución cobraqmi wasinta Diospa chaninchasqan kutipurqan manataqmi fariseochu pipas hatunchakuqqa k'umuykachisqan kanqa k'umuykuqtaqmi hatunchasqa kanqa nispa kaymi Diosninchikpa simin Dios taytayku yupaychaykiku kusa ñañay Raimonda añanchaykin kay sumaq Dios ninchispa siminta monayta ñawinchamunki ari kunan p'unchay kasianchis domingo día del Señor chay hinaqa riki ari turaykun ñañaykuna imamanta rimapayawasianchis aswampas rimapayawasianchis kunan p'unchawqa fariseo mantawan contribución cobraqmantawan nispa ari yachasqansina ñañay Luzmila pikunamanmi kay riqch'anachi simita Jesus taytanchis willa nisqa allimi ñaña chay riqch'anachi simitan Jesus taytanchis rimashan riki fariseo runamantawan y publicano runamantawan rimapayashanchik ichaqa ñañay pikunaman primerto o sea ki parábola nispa riqsinchis riki o quichua simipiqa ninchis ki riqch'anachi simita pikunamanmi rimapayashan apostol ninkunamanmi Jesus taytanchis rimapayashan riki chayta cosa ñañay ari paykunamami kay riqch'anachi simita willarqan kaypin ihurin ishki runakuna pikunan karanchi runakuna ñañay Luzmila chay runakuna ihuriqmi kan huk fariseo runa riki huktaq publicano runa cosa ishki kashanku riki huk fariseo huk publicano maytan kay fariseowan publicanowan ñañay Raimonda risqaku templo tan seqeusqaku imarwa risqaku taytanchikmanta mañakuq risqaku cosa mañakuq risqaku fariseo ñañay Luzmila imaynatan mañakurqan
Ari ñaña chay payqa pareció mañakusqariki chay Dios nan yupaychana wasiman rispariki payqa mañakusqa Dios ni mana nuqaqa kani hinachu chay runakuna suwa runakuna hinachu manan kani nuqaqa chay wasanchaypi huchapi puriq hinachu nuqaqa kani manataqmi kani nuqaqa chay justicia injusto ruwaq hinachu kani chaymantapas nisqariki nuqaqa ishkay kutitan semanapi nani ayunani nispa payqa nisqariki chaymantapas nisqariki dismutapas nuqaquni allinnintan Diosni quyki nispa payqa mañakusqariki Cosa anchinata mañakurqan kay fariseo publicano ri ñañay Raimundo imen mañakura Publicanoqa mañakuran payqa manchanlaya mañakuran payqa iminatataq mañakuran payqa publicano karan payqa Huchanta riqsikuran huchanta riqsikuran payqa manaya hasta ñawintapas killarirqanchu manchakuymanta a veces anaq pachata qhawaris payqa sonqonta takakurqan kuyapayaway taytallay nispan publicanoqa mañakuran Cosa ankitariki kay parábola piriki maymunayta Jesús taytanchis willawanchis ari haqay tiempopas yaturaykun ñañaykuna Jesús taytanchis runakunaman rimapayasqa kay rikch'anachis simita imanispa huk runanka ishki runan karqanku hinaspan huk Dios yupaychana wasiman rirqanku chaymi mañakurqanku Diosmanta hukniymi karan fariseo huknintaq publicano kay fariseo kaqmi riki mañakusqa imanispa nisqaniki nuqaqa allin kani allin runan kani nispa allinman tukuspasya mañakusqa mana huchayman limpioman tukuspa mañakusqa aswanpas nillasqata riki nuqaqa ayunanin manan muchunin qanrayku nuqaqa limosnakunatapas diezmokunatapas allinninta primernintan qumuyki nishpa manan aswan kiykuna hinachu kani nispa ichaqa publicanoqa mañakusqa riki mana riki karanchu kallpanpas wichayman hawarispa mañakunanpaq aswanpas q'umuykuspalla nirqan sonqonta takakuspa taytay kuyapayaykuy nispa riqsikurqan huchanta y chaymanta riki anqina kay mañakuykuna karqan y chay nuqanikichisman turaykuna ñañaykuna mayqinta riki Jesús taytanchis pampacharqan fariseotachu publicanotachu publicanota mayqintan pampacharqan ñañay Raimonda publicano tariki imaraykuchus Jesús taytanchisqa sonqontasya qhawan mañakuyninta anki tariki que parábola piriki sumaqta kirch'anachis simipi nuqanchista kunan p'unchaw rimapayawashanchis y chaymanta nuqanchis astawan yacharinanchis kasha imatan yachachiwasunman no ima ishki tipo mañakuykuna kasha kaypi ishki runata kasha nuqanchis kasha sunman fariseochu icha publicanochu sapankanchis tapuykusunman no nuqapas tapuykullanitaq fariseochu kashani icha publicanochu kashani kasqan ñañay Raimonda ñañay Luzmila tapuykusunman nuqanchispis riki mayqinmi kasha sunman ichaqa fariseopastas kashanchis riki k'ankallaña tukuruspa riki k'achitata kunan p'achirakamushchaq hinapastas kakushasun ich publicano hinapastas imina kasunman ankita yacharinanchis kashan riki kay domingo día del Señor pe hinachu icha manachu ñañay Raimonda ari hinapunin ñañay Rosemary ajnaya riki sapankanchis patan Dios taytanchis riki sonqonchis yachashan riki shiqaqtachu Jesús taytanchis man nuqanchis qatikushanchis icha manachu icha yanqallachu rimaspa purichanchis sawapi qhatikishtankani nispa riki nuqaqa hastaña salvoña kan sapa domingo misamanpas purini en jornada espiritualkunamanpas purini nispa nuqanchis purichanchis pero sonqonchista Dios taytanchis yachashan ñañay Rosemary Ari ñañay Raimonda a veces kursukunaman faltarakamunchis riki chaymanta riki namanpas riki jornadakunamanpas phawarinchis mana capacitacuyta munanchis chayqa ima k'ankam allin creerkuspa ima chaykuna faltawashanchis riki hinachu chamanachu ñañay Rosemary Ari chaykuna yacharinanchis kashan kay
que soma evangelio peno kanjis psriki katkist kayananjis pe alienta purinanjis mana hawan ukhonda juriki hawanjis sumacht kashan ukhonjis imarachka gusharik ñañe Raymond are imen kon sumacht kasharek Dios taitanen siachan ahinayarek no kanjis qarek que pachikausayninchis pikashanchis fariseo hinataq manataq publicano hinataq nerek Ari, chenariki ñañay Luzmila tapuyuk sonsiariki. Aswamps konanqa, Dios yupaychana takita churer sons ñañay Luzmila. No ganjes pskipia, qoñiriro sons, imaraygu chiri chankaramushankito tamantimpi. Dios taya yupaychar sons no ganjes pas tahlakuinanchiswan takidinchiswan. Ankena tariki tukuy sonko Dios taka yupaycha sonchis. Kaymi programanchis katikistakuna remaining. Gracias kita koy kuway ko ulla pawaway ke kunama Gracias kita koy kuway ko ulla pawaway ke kunama Ikana pachan Dios yayalay Apuchay manta papachaway Confesión sacramento ame Yayalay manchayamoy Confesión sacramento ame Yayalay manchayamoy Yupaychasqa kachun hatun sutiyki Dios yayallayku llapan kamasqayki wawqiykuna qampi ininiyuq sunquykuwan hatun sutiykita hatun chamuyku Jesús taitanchis a cruz pipas wañorqa almanchis tapas pichinampa gloria causayta tarinapa almanchis tapas pichinampa gloria causayta tarinapa kay pachapilla kiwaqay wiñay pahmi chinkapompa Pachapin gloria causay Illapanchis pasuyawasyanchis Ikana pachapin gloria causay Illapanchis pasuyawasyanchis Ñañaykuna turayku mayna llankasyankich hawa llaqtakunapi imatañan ruwarushankichis kunanqariki Dios yupaychan wasiman p'unchawrinataq kasyanchik qariki wakinqa tiremshankichis ñachariki camionkuna ukhupira saqapakamshankichis wakinqa haykumshanku hawa llaqtanchikkunamantaqa ñañay Raymond ñañay Luzmila camionpiraqmi wakinqa aswamsriki moderno carro maña siqamshanku wakinqa chakillapitaq línea 11 nisqa phawaylla phawamshanku wakin carro winch'uchikamanchaqa rinnegasqaraqtaqriki imapaqa ñañay puñumanki tarde kamariki chaykuna pasasuinkirik chay tutallamanta rinch'arinariki Dios mantapas mañakuspa puni hina chachamanachu ñañay Raymonda chaynapu ñañay Rosemary wakinqa riki mututapas qir nishpuriki wakinqa riki hap'ichanku chiraqyariki carro llaqtakunamantaqa riki cerca pechi wakinqa tiyanku wakinqa carro riki comunidadkunapi tiyanku chayqa motuta riki motullapi riki hakku nuqanchik pasasunchik nispa hermanay ñañay chaynapuni pero wakinqa misamanpuni tiramshan wakinqa mana misamanpi samunkuta sino yanqalla temprano tiramshanku riki hinachu ñapanachu ñañay Luzmila llaqtaykimanta iminta hamunku Aynapuni ñañachay yanapne paykunaqa riktiramshanku wakinqa caballuchapi apurayta carromanta ayparusqa nispa paykuna tiramshanku carromanta kaqtaq rikunanqa phawaylla hamuyshanku Dios yupaychana wasiman wakinqa qunqarunkupacha chay qunqaruspanku qayna hamushanku riki Ari chinapuni ñañay Luzmila ari wakin hawa llaqtapi caballuchataraqa nistashanku chaypiraq q'ipchatapas astashanku bueno haqay ojalá llaqtakunata nuqrin ñañay mana punin carro chiyanchu yas
chakip 15 horas purinaraqmi hukkutin nuqriranas mana carro kanchu yasta chakip ida y vueltaraq puriamun carrops horario challaq lluqsimchallantaq ankina wakin hawa llaqtakunapi kashllantaq wakinpiqa hasta sapa punchaw kashan carrops ancha películas ki hermanos choferes amigos choferes siempre encomiéndate primero al Señor amapun ajnallaqriki takchapipis kantaqriki amigos choferes prenda antes de prender tu carro encomiéndate al Señor nispani anchi takchapina llaps yuyariki sean música angustan chofer kunamanga pero ichaqriki chichallapipis kashan ya chichutapuni yuyarinan siempre imatruas papas qallarinan mañakuywan puni allinkanqa tanispa ñañaykuna turaykuna kunanqariki aswanpis kirich'anachi simita ch'uyancharisunchis imatan yachachiwashanchis imatan riki yachasunman kay Dios ninchispa siminmanta kunan p'unchi domingo día del Señor imaynata yacharachuwasunmanpis riki chaykunata ya qhawarisunchis t'aqwirisunchis ñañay Raimonda ñañay Luzmila ari nuqanchis kunan tiempo llapanchispas puririnchis maytan ñañay Luzmila Dios yupaychana wasimami ñañachay puririnchis nuqanchis riki chay Dios yupaychana wasipi ñañay imatan nuqanchis ruwamunchis nuqanchis Dios yupaychana wasimami rinchis Dios ninchiswan tupaq Dios ninchista mashkaspa Dios ninchismanta mañakunanchispaq kusa ñañay chaymanmi purinchis llapanchispis no llapanchis hatunpas huch'uypas kuraqpas payakunapas irqikunapas machulakunapas llapanchis puririnchis ichaqa kay mañakuyninchispi maykuti mañakunchis ki fariseo runa hina otras publicano runa hina fariseo kaypi nuqanchis imaynata mañakusunman hatunchakuspa muchas veces nuqanchis ña hatuncharukushanchis ña nuqaqa q'ispichisqan kasaq nuqaq sutiyqa kawsay libro piñan nuqaqa ch'uyarunan kani manan pitapas k'amipakunichu nispa hatun chaykuspa mañakushanchis nillanchis nuqanchis fariseo kallasunmanpunia muchas veces chayman nuqanchispas urmaysunpunia urmayshanchispuni maykuti no imarayku hatunchakusan nisqan hina allinta purishaspa nuqanchispuni a veces malta hawapi kawsarapunchis no Dios yupaychana wasipiqa sumaqta llampu simintin ima tukuysunqa waqhakushanchis nuqa allin kani haqay kani nishpa pero ichaqa lluqsiramushayqa ima imanakunamanta ch'iqmanarakapunchis hatuncharakapunchis ima anchikuna mana allin kashanchu fariseo hina kashallanchistaq chaypipas y chaymanta kasqan mañakuyninchiskunapipas mañakusyanchis no tukuysunqu mañakuni nispa nishasuman pero ichaqa mana tukuysunquchu mañakushasunman sino nuqallanchispaq mañakushallanchistaq imatawanchu ñañay Luzmila yapaysunmanpas ari ñañaykuna turaykuna kashanchispascha fariseo runa hina riki nuqanchispas hatunchakuspa purishanchispascha chayqa nuqanchispas sunqunchista qhawaykuspa Dios ninchismanta mañakusun riki hina yataqa ñañay riki kina riki rimaysanku riki qhawayshanchis Dios yupaychana wasimanta lluqsiruspaqa riki nuqanchispis qhawayshanchispascha riki chay haqayqa machaqmi chaykunaqa nispanki huk sakta ignakuna hermanonchiskuna hinapascha riki hatunchakus purishanchis riki paykunaqa ninku riki ay nuqaykuqa ñan hasta qispisqañkayku nuqaykuqa hasta sutiykupas hasta allin quri libro escribisqaña nuqaykuqa mananchik católico runakuna hina machaq runakuna hina infernumami haykunqaku paykunaqa hinatayariki paykunaqa purinku riki chayqa nuqanchis chinapas kashasumami catequistakuna ari ñañay kallasunmanmi riki ñañay Luzmila ari chinapuni siempre que hatunchakuykunaqa imaymana formakunapi kashan hasta limosna diezmo quyninchikpipas imayna ki fariseo niran riki nuqaqa qumuyki allin primera kaqninta kunan tiempopis nishallasunmanmi ari nuqaqa señor primero wakachayta nacerunmi hinashpa
queso truari kucheka chi primeros quesos vender qaimanta dismota qonen Spanish son mariklapanta nata runaq rikunampa uyarinampa nisuma noqaqa señor 7 días de ayuno kamushani en Spanish son manta ichaqa chiqnikushason manta runa masinchiskunata noqaqa retiruman mirishan jornada espiritual man puriansian nishason manya ichaqa pero son conchista qhawaykunanchis punikashan manan china hatunchakunanchischu kay fariseo runa hinachu aswampas publicano hinallano qansqa imen publicano kara riqsikurqa huchanta hinaspa q'umuykurqa nuqanchis muchas veces chaynata wakinqa mañakullanchis no q'umuykuspa mana runa qhawarinawanchis raykuchu mañakuyninchikunapas kashan aswampas kashan nuqallanchis kashan ichayrayku nuqanchis ñañay Raimonda confesión achi kunchis chayqa mana riki huchanchikunaqa riki ajna público prash willakun riki sino aswampas chillapi qhipapun ichayrayku confesión nuqanchispaqqa kan ñañay Luzmel echa nuqanchis confesakunchis chayqa radio kunaperaq otaqchis riki hatun parlante kunaperaq willakushanchischu o willakusqanchis qhipata chintachu willakushanku mana riki aswampas Ari mana ñañeri que chinatach nuqallas confesakus papis ninchis riki nuqapas uyarinin ninkuriki nuqaqa Dios mami confesakuni directo nuqaqa urqupatakunaman seqaruspa nuqaqa willakuna huchaytaqa nispayariki wakinkunaqa niwanchis aynata rimankuriki ari chaynatapuni rimanku pero ichaqa aswampas nuqanchis huch'uyakuspa puni imatapis ch'inña ruwakunanchis nuqanchis ch'inllapi mañakunanchis q'umuykunanchis imataña hayk'ataña nikuwaqtinchispas ajnallapuni kashananchis no manataq nuqanchisqa hatunchakushananchischu mananki fariseo runa hinachu k'ankaychu nishananchis riki nuqaqa hanaq pachamanmi ripusaq kay runakunaqa zapato y todo ripunqaku infiernomami ninayawraymanmi haykunqaku nispa manan paykunaqa Diosmutapas qunkuchu manan kaytaqa ruwankuchu kaykunata ruwanku qankunaqa infiernomami ripunkichis nispa manan qhaspichisqachu kankichis nispachu sino aswampas q'umuykuspallapuni mañakunanchis kashan huch'uyaykuspan mañakunanchis kashan chaytan Dios ninchisqa qhawarin ñañay Raimonda arri hinapuni ñañay Rosemary kampuni chaykuna hatun chakuykuna imantispan fariseo runaqa niran yastana nuqaqa hanaq pachamanñan qillqasqañan kashani kay runakunaqa machaqkunaqa yastañan napini infiernoman haykupunqaq paykunaqa infiernoman haykupunqaq paykunaqa nispaya nirqanku entonces hinallataq kay publicanoqa riki payqa q'umuykuraq riki mana riki payqa ch'inllapi payqa kay Dios mutapas quykurqan mana piqpi yachasqa ichaqa Dios taytallanchis yacharan payqa qhasqullanta takwakun ichaqa publicanoqa mana ichinachu kaqtaq payqa al ayrita payqa riki runakunaq rikunanta imatapis ruwarqa riki runakunaq rikunallanta payqa ruwaq ayna ñañay Rosemary kusa ñañay Raimonda anchinaya kananchis riki nuqanchisqa chayqa kunanqa aswampas suq Dios yupaychana takitaya uyarirusunchis kaypiñan kasiyan uq Dios yupaychana taki Señor Dios man, gracias te acuso. Pay matatak mañacoso. Señor Dios man, gracias te acuso. Ruas cantatak viñamoso. Ruas cantatak viñamoso. Señor Dios man, taquisonjin. Pay man yo payama taquisonjin. Tocoñas panaro canta, la parona mahuiñamoso, la parona mahuiñamoso. Unas caerona masiyay, Señor Dios man, gracias taposo.
tukuy kay pachapi kamasqanmanta. Hinallataq napaykuna Carlos Cruzta, hinallataq Crimanisa Suárez, qankunapis Diosninchikpa hinallapuni purishayki. Chuya sutinpi kusikusun, Señor Dios ta yupaychasun, Señor Dios ta mañakusun, kallpatataq quwasunchis, kallpatataq quwasunchis. Señor Dios man gracias takusun, paymantataq mañakusun. Señor Dios man gracias takusun, ruwasqantataq willamusun, ruwasqantataq willamusun. Sutinpi kusikusun, Señor Dios manta mañakusun, paymi uyariwasun, kallpantataq quykuwasun, ñawpaqman purisun católica iglesia, comunidad chumpi, comunidad poques. Labriana Cruzta napaykun purintino wamanta, qankunapis Diosninchikpa hinallapuni purishaychis, munasqa ñañay turallay. Kusa ñañaykuna turaykuna kaymi programa ikichis Catequistakuna Rimañi Orconta q'asanta sábado domingo nuqayqa chayayamusyayku ñañaykuna turaykuna chay hina kaqtinqa ari kunanqa 26 de octubre Día del Señor, domingo, Día del Señor, Santa Misa Maya Puririsunchis, Dios yupaychana wasima, apurella, osqaylla, napaykuninchis kachun llapalla, hermanonchis kunariki sapanka de canoturapa uyarimasianchis, catequistakunapa, hinallataq iñaqmasinchis kunapa, hinallataq riki kay llapan Perú suyu llaqtanchis papa, suq hatun napaykuy kachun, chaytanis pariki ari kunan yacharishanchis kay Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14, casi ariki maimunayta rima pewasianchis, imamanta ariki, imaynata ariki Jesús taytanchista noqanchis mashkananchis publicano hinachu otaqchis fariseo runa hinachu noqanchis rik tapuykunanchis kashan mayqinmi kasianchis fariseochu publicanochu yachasqanchis mahina Dios taytanchisqa ari yachachiwanchis noqanchistaqa imata mañakuyta humildadwan q'umuykuywan no sonqonchis tan qhawarin payqa mañakuyninchismanta manan aswanpas riki que orgulloso kayninchista qhawarin sino sonqumanta puni mañakunchis chayqa sonqunchista riqsiwanchis taytanchisqa chiraykuya nuqanchisqa paypaq hina puririkunanchis paypaq hina imakunatapas kay ruwaykunapipas qhawarinanchis runamasinchikunapas allinpi puni kawsananchis munakuq kananchis ankitan yachachiwanchis taytanchis riki yachachiwanchis humildadwan mañakuyta ama nuqanchisqa riki aparienciallawanchu riki ama riki k'ankayman tukuspachu ama que hawa cuerpullanchikchu k'achikachun sino sonqonchispas sumaq mañakuyta yachachun ankita nuqanchisqa yachachiwanchis y publicano hina kananchis nuqanchis imayna riki qhasquchanta takakurqan paypis riki huchankunata riqsikuspa aqnachata nuqanchispas sumaqta q'umuykuywan humildadwan mañakusunchis ama hatun huchanchistapas riqsikuyta yachasunchis aceptayta yachasunchis imapin hayk'apin fallarqanchis chayta nuqanchispas riqsikuyta yachananchis mañakuyninchispipas chayta riqsikunanchis chaytan yachachiwanchis kay evangelio maymunayta Dios taytanchis kay domingo Día del Señor nisqapi hinachu chamanachu ñañay Raimonda ayna puna ñañay Rosemary kunan unchay domingo p'unchaypiq nuqanchis hakuya Santa Misa Maki publicano hina nuqanchis sonqonchis nanachikuspaya puririqsunchis ñachu ñañaykuna imaynalla imallaña ruwasqaykichis kashan hakuchis Santa Misaman puririqsunchis llapallanchis iminan kunan p'unchay kay lecturapi evangeliopi yachachiwanchis publicano runa hina kayninchismanta mana fariseo hina kayninchismantachu riki hay veces fariseo kasumanchik yanqallacha purishasun yanqalla hawasunqullantin riki hawasunqullantin kachasuma turaykuna ñañaykuna chayqa
Ayna punyane Rosemary. Kusa ñañay Raimonda ari ñañay Luzmila chayta yachachiwanchis nuqanchis kunanmantaqa riki publicano hina puncha tratasunchis mañakuyta purita amacha riki kay fariseo runa hinachu riki hatunchakuspa purishasunchis aswampas publicano hina ichaqa riki nuqanchis sutiawanchis riki qhasqa takakuna nishaqa imina nisha riki qhasqa chantan takakurqa nispacha sut'intacha nuqanchis niwanchis no qhasqa takakuna nispa porque huchanchis ta riqsikuyti yachananchis allintapuna yachachiwanchis evangelio maymunaita chayta nispa ari ña próxima kamushaña kay fiestanchiskuna chiyamusyaña kay vísperas de todos los santos 31 de octubre kasiyan riki chaymanta 1 de noviembre kasiyan riki día de todos los santos chaymantapas 2 de noviembre kasiyan fieles difuntos chay fiesta kunan kasya imena nuqanchis purinanchis aswampas riki kay vísperaspika nuqa rikuni turaykuna ñañaykuna irqinchikkunata vestichinchis imamanta saqrakunamanta diablokunamanta supermankunamanta chaymanta imaymana brujakunamanta diablokunamanta riki espadakunayuqta maqanakunayuqta iman vistiachinchis rantiapunchis araña llikakuna ima tiendakunatapas riki naishanku ashkechanku milleta arañakuna imariki chay negocio ujukunapipas kayshanku calabazakunata ima vendishanku ichaqa manachna chayqa allinchu kashama ñañay Raimonda ñañay Luzmila kay cristiano runakunapaq icha allinchu kashama ari ñañay manan allinchu chay kashanriki allin turaykuna ñañaykuna ñaq masiykuna amaya nuqanchispas wawanchiskunata chushnata p'acharachiswan riki kunanqa imakunata chay yacharukunkupas riki p'achachikita yacharukunkupas riki p'achachiyta llapan mana allinchis saqrakuna hina riki chayman mishk'iraykuya p'achachinku riki chayaruq dulce na nispan ninku dulce truco nispa nispan ninku chay imanchi truco kama saqracha imachi dulce o truco nisha mana mishkita qimanchayqa trucota churanku imatayarni pero no uyarinchayta dulce o truco nispa chaykunata ima yachachans mana chariki como catequistas como iñiqkunaqa mana chaykunamancha pasasun aswampas parroquianiskunapi ñañay Raimonda organizan con kay vísperas de todos los santos piqa imatan organizan con ñañay Luzmila ari parroquianiskunapiqa organizan con riki p'achachinku riki santukunamanta wawakunata riki ankinata ya nuqanchis riki ankikunan participanan wawanchiskuna anchimancha apason mariki noqa yuyakushani sullk'achayta huch'uychillara karan imina chikchay kashan riki Gabrielito anchana sayat noqayku aparayku San Isidromanta sumaq p'acharachirayku punchu llaqta somburu llaqta trigo hap'inchantenta entonces noqan kani San Isidro Labrador nispa vidanta sumaqta willakurqan yacharan sullk'aypis entonces anchakunamanta imachi wakin angelkunamanta ima p'acharachisuma wakin Santa Rosa de Limamanta ima p'achachisuma María Goretti tantos santos kay hermana Luzmila hermana Raimonda anchimanta chariki p'achachispa wawakunata pusakachamsum y parroquiakunapi kanqapunin chay huñukuykuna kay Festisantos festival de todos los santos ninkuchisna Festisantos nispasna rinku wakin parroquianchikunapiqa anchikunamancha procurasunman nuqanchis apayta riki manacha riki saqraq munayninmanchu aparisunman riki kay calabazakunata aysakushpa purimushasunman dulce truco nishpa manataq cristiano kaysunmanta chaypita kaysun chayqa o sea fariseo huk ratun kaysun huk ratun publicano kaysun mana chayqa allinchu kama riki aswancha riki publicano runa hina chaypipas actuallashasunmanta riki kay napi kay fiestakuna chiyamushan chaypiqa hinachu ichamanachu ñañay Raimonda imatamanchu yapay Ari hinapuni ñañay Rosemary ari ki hatun llaqtakunapiqa chineta kantaq saqrachamanta p'acharachinku pero kay comunidad ninkunapiqa hawan llaqtakunapiqa manaraqmi ñañayki hinaraqchu kash manaraqmi pero siempre kay Facebook ukunkunapi internet ukunkunapi rikuspan paykunapi yas chinata purita ña qallarllanku huqkutu nuqapas riki k'awripi kasharandiki hinaspa chaynata riki chay calabazachikunanin irqikunaqa hamusqaku chayqa riki mañakuwankuya misk'ipis kasharambus lipi hinaspa nini nuqaqa saqra p'anacha saqra uyachaqya
no caps sarjaman kasqan kenesnen kenas pa miskichay que tenés pena mana no miskita achakamin pawai mona chata santo chamanta o ángel man acharakamnes nishash helatan miskit quyusay kenes peneran akhnalata wawakuna krek pasapun korek jek akhna nanay ke kunakash manaya toray kun nanay kuna wakin qawlaqtap siyachishanchis nataqchayqa mana nuqanchis wawanchista saqrachaman achachisunmanchurek saqrachaman a ver imamunaymi kaman santumanta wanchis acharachispa ahnat pusasuman santa misama ayki natarek chay huñukuyniskunapi entonces ahnata nuqanchisqa ñawpaqman purichinanchikashan diosninchispaq kaqninmantaqa Kusañañay Raimundo Rik amaña James que cojonaps an santo achaj con pikunach purchanko anki konaman qoyongoma aswancha pero mana jeje senonji hamon qaku dulce truco nes manjeri espadamanta khna qawai jinja anchi konama aswan rakinko amana chita churwaso marikino qanjis qadios pitkhini konjis nyat kham khenatrik publicano rona hena nyat comporta kushanch chaq akhnat tachariki somaq lamp oyay son qoari qatik somams humildemente chita ama permitson cristiano rona masikona aswams wawans kunatapas Dios mampone kashkachisonchis Dios pagina purichisonchis paykunatas kunan mantapacha yachachisonchis ama chaykunama urmachasonchicho Taita mamaya erik imen erik bautismo perik apawaranki erqlar kashaqti Dios man entregawanki chaqa toda la vida no kay kutapsi achiwanaki ko imenas Dios ninjis pañang ninta purikuita iñitrex chiwarqanki ko chaq kunam srik hasta un reforzation alegi dispone manan kachar paranaki mana munan yapa chitranti kamuita waqay shan menes papampa penkumpay shan khospa kachay shan menes Kankunas chayta concienciasin aswampas mana chaychu kanan sino que rima painanchis rima paisqa qirqchakunaqa intendillanqaku yachallanqaku asams rantrapi sumaq vestido chata sumaq imachatapis rantrapi pero que algo sea para el agrado para el Señor chaykunan kashan yuyarichikuykuna recomendaciones para todos los santos y chaymantapis kashillantariki a 1 de noviembre hinat 2 de noviembre chips watiya kamnachkan purinachkan kay plonchunes somamsina seminarios kunat y chaka katikista kay ninchpika yana pakunanchis kashan kay responso kuna ruaypi amarik ahnat yankan qasich thawtimsons mana yachkanchista entonces turayku niñaykuna chaypaqpas parrokunchison kushka coordinayspa imataps ruayta munaspapas ruarisonchis ñañaykuna turayku chayqa ñañaykuna turayku ñaykunan qriki ripkunan zapata maña chiaramonche especial qawayku kasian pero ichaqa divina providencia churamanqa kuchan nikupi asams ripunay kun kashan riki karu llaqtakunapaq riki purinayku ashwakim ripunan kashan q'asqama nuqapas anta llaqtaman ñañay Luz milaps rikiripunqa ukunqa llaqtaman rajas hiqapunqa paypaq sumaq napaykuykachun ayllunpaq haqay ukunqa llaqtapi hinallataq q'asqa llaqtapaqpis napaykusunchis katikistanchikkunata anta llaqtaypaqpis sumaq napaykuykachun ñañay Raimonda sumaqta despediakapusunchis kay programanchis katikistakunaq rimayni p'uchkayniyman chiyamuranchis despediakapuy ñañay Raimonda Gracias, ñañay Rosemary. Somos nucanchis tuparukunchis que catequisticuna rimaynin chay junta. Kankunakis paqpis saykanchus q'asqallaqtaypi uyarikamushankis kankunakis llatu ñapayku llapa chaylaykichis q'uchunmanta q'uchun kay ishkichun pusaqniyuq comunidad cristiana uyarikamunkichis llapa. Iñataq catequista basiykunapaq ñawpaq llamanpuni Diospaq seminta purichispa sapan comunidad pilan karsunchis kunanqa ñataq cercamushañariki todos los santos chayqa kutinpiñachiypiqa rimarukusunchis. Kusaña ñay Raimonda kaynata despediakapunki allin huqpiqa vistaramankiku allin tuquqa q'ipimink ch'isyaq rimananchispaq ñañay Luzmila ñañachay manch despediakapusunman nuqanchispas imaraykuchus riki kunanqa domingo día del Señor Yacasia Allimi ñañaykuna turaykuna nuqaykupas chayaramayku wasikichis kuchamanchik wayra wasinchispaq wark'ayninmanta pacha chayqa ñañaykuna turaykuna yuyarikusunchis yachkunan unchay lecturakuna
lectura rimapaywas kanjismanta ayintaya yuyarikuspay llach'isiyarusunchis ichaqa kashanchis napascha fariseo runapascha kashanchis ichaqa kananchis publicano runa hinaya nuqanchis sunqunchista takakuspa chayta nispaya ñañachaykuna turachaykuna Bueno, chayta nispa nuqapas despidiyakapuyta munani ñawpaqtaqa ñañay Raimonda gracias hamukuynikimanta kay programanchis catequistakuna rimayni nuqapas añanchakuyki hinallataq ñañay Luzmila gracias hamukuynikichmanta nuqapas riki añanchakullaykichista desde el Centro Arquidiocesano Formación en la Fe Manuel Montero y mink'arikuy kasillantaq riki kay punchawkunapin kallanqataq curso de catequesis 8 y 9 de noviembre Maypi Quebrada Honda Yunka Urayta nuqanchispis haykurisunchis kay curso de catequesisman chaypaqa mink'arisqa kankichis llapallan catequistakuna puririmunaykichis maypi apakunqa kay Lares piriki Lares parroquia de Lares chaypi parroquia de Lares Padre Oscar Delgado parroquiampi aparikushan chaymaya tiraymunaykichis kanqa chaytamin k'arikamuykichispa tukuy sunquykumanta pacha chayta nispa tukuyapunchis kay catequistakuna rimayni tukuy sunquykumanta pacha napaykamuykiku añanchakuykiku kay programanchistas sumaqta domingo a domingo uyarimusqaykismanta qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús Gloria kachun yayapaq churipaq Espíritu Santo paq Hinata Kachun Jesús. Qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo, Sutimpi, Hinata Kachun. Tupa kunanchis kama, tin kunanchis kama.